Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kiladan katu kat ningut kinongkit kam nak UDP bat sang kongres. Kebala penyeso LDH ke NPP bat yakin dia la pliang ngobha ka jingalang penskam ikinongkit kam bathama jong ke NPP nong pok blok. Kabla long hakalai phau tarik ujaliu aja penriu hasajer nong pok. Haka jingalang la penskam ikinongkit kam bathama ke NPP nong pok blok Executive Committee. Kapa kentup ikinongkit kam ke NPYF nong pok blok bat ke NPWF nong pok blok. Daging sakilang State Working President ke NPP Ubak Hamlet Santokling, UMLA ke Umsning, Dr. Celestin Lingdo, ke MDC jong kanong po ke Kongrona Kemdaj, Presiden ke NPP Haribhoy, Ubak Clement Maulong, Presiden ke NPYF Haribhoy, Ubak Penbahalang SIM, bat kiway-kiway. Kinongkit kam ke NPP nong po Blok Executive Committee, kibala siapan skam kilong, ke Kongrona Kemdaj kum ke Presiden, Ubak Celestin Singkli kum General Secretary, Ubak Henry Nongrom kum Senior Working President, Ubak Renal Khalkamni kum Working President, bat kiwi-kiwi de kinongkit kambah khmat. Yang saya yang tangi laya ile trilang tang tangba ba Henry sebelum dia memang besok nah ini kelas pon di benai dia waktu dia untuk jadi materi ile i jelas yang kumu presiden nak mentapan dalam poin ke kembali takun betul bapak Henry 40 ladi laisnya ladi pon rumah dia Yung ba kami kapon magladi masnang banyak sebab Henry musim ya pun kita berdiskon dari para ngomong semati tingom masuk Pak Henry ngomong saya lada IT no ya red yang khusus dan lebih nakloy nanti kalau terbanyak tate punta Maria ông chúng ta nó nghĩ rằng là lối mà tôi nói hay không biết làm cái trade lang mấy bát đi chúng ta muốn sáng ta thấy bậc đạo đức quá ya mình jadi sampai ngapa kita dia pun nah yang juga ini dia pun dia kemudian tinggal yang ngapa banding di masjid Jogja thì ông có tahu yang orang di Yawan pada masuk di jai-jai itu risiko deh Henry nah tentang ini di sukusin Jogja di Jogja ya gaji utoi juga parti banyalam di dan MDC yang ketiga konstitusi itu. Constitute ini gaji tuk timai dan terakhir ngatakan mentah kesini POE. Apakah gaji ngatakan kembali asyik di kongres nila long mentah kumi presiden ni nila don nado hendayan Thai haga NPP kejongi. Oh nila don nado kapor jongi padu CBC. Dia di kongres dia tidak kenal ni tidak kenal. Ngomong itu ngas ngomong kepang itu dia kacing dia ini kacung Miriam Shiram nak parti NPP. Ngepat job sisian bro. Dia tengah kan dia ke MDC ke beladak panggil ayo ban penerang ban kawe ya kalau maha jom ke NPP. Nang dia nak buat konstituensi kacung ni dah kacing yang tre dah kacing yang ini scam dah kacing sacrifice jom kini member. Tiba orang baladang ada long tak long ru. Haka kuat pen. Tidak hanya kita syok mentah. Nak kita kau bat niyo bat pentelun bat niyo sendan. Wakadang niyo MLA ru mila yo ya MDC. At least ngan syai kong kumdo bangila yo ya kan yintra bat pencet munah. Lane ban wak plah. Hadin ba hapslap mo ko
lengkang ni dek kumno ding bendon yang terap di Jakari selap di Jakari sini dan ngasuh ban ong yang don building yang rei yang terap ni lah don na ka banta bangin seng la ka jong ka nong rin ka jong ni de kudai shu pun ya pi kinong mersyan ki kabrim ki badai kita ki original ni sat kondang kamu ki ba nado ki por ki ba shipo kasan senang mencuat pi la dei ki no kan kapati kampo ya katong jong ka jingjok pi la yam na rei rengka kon ka jing yam pi ai ne be badai ka jing ne ka jong pi menta ka sni ni yo kan thum sa ka wei pat ka bodi na ma constitution ni ro ka batai bala kumno lai senang di ai la dei ban reconstitute yang kebodi dengan ngai scam pakan dia kebodi kebangi constitute mentaru ngin happy ban reconstitute ya ka hadin lais dan ketu kabar jing pakai jong constitution mendon meno bala ban lai na kata ka riti sensyar jong dan ke parti kebangi don ke ngawang ye pli wan on du jing kermen wan on thalai da kong wei pat long confidence ha ka kong rit kong kanong yalam ka jong pli nganong i wei ro paro ngin ya don pentalangan ni ka kamtang ni deh akan dia kan parti kabangidon nompo konstituensi ngidon katong ya kabangin ngin job dan ngin rat ya kata ka post MLA house dem hajar athokra Nama kayo ka fotko na kibri ki ba shabar de parti jumi ki oringa ba amnet balai jayu podong po namar kitil pakadan ka de jik pertama ya ki dong kam kibri ki ba nabala ki pek nabar ye ki dong tik ladan kecil rumah ini buat blok iba laya jip laya kini nak kam batum tak terter mereka ngasih apa siap ngambil kam jumpa lagi mereka di tahun kes mentang ngasih kam pencisah yang jalan rumah jaga parti kacuni kabau bet bukti di kendor kecamatan apakah pol liban pentamai dihabat pentamai ya kam blok berpasu telat angin sebab pentamai ya kam blok kita yok shwa du kecinya keren dan pasut tu mo bagi dalam juga ba Henry ba Isha dan kabar dan buku klemet dan initiate yang kecinya keren pada ku ba Henry kum ke parti kena yang keren ba ni yang dalam kampan samai no yang blok po ba po ni na yang keren dan pasut tu nilai keren hak basyik hak pasang berpasut nak kini keren ba kiba dan mataru ini bikin not show parti mental kerja jenongkir kerumah yang parti. Teka so pada air play yang kedai jenong ramba jompi kepada kau wake up jemur pelaya sofa malam kami kakak benda ke meeting tanpa muslim yang kedai ke BC ke Batmai jom NPP. Kedai kadak kasih kepada yang ke parti jompi kepada nangni syakmat apa kejinglam jompi corona community growth ke bagaimana nampak konstitusi ke jompi. Bak hati tu para kibang kidekam jom ke parti jompi menagi dalam itu kibang jom cuma yang supaya para kibang yang cuma kongres ke BLP dan join bagi ni sedang bang kini kadai ke family jompi NPP. Bila rumah NPP kebut pelalong lang imen para jompi. Kata kadai pengijikan bahawa ke parti jompi. Mereka wei kepada kuat pada mati kita. Hadin parti parti so bagi ke parti NPP. Begini kita yang guna mata pada parti NPP juga. Wei bagi itu ke parti NPP. Ingat jangan penting bagi dalam bahawa ke parti. Ke parti NPP pelawatan ketika parti kebilang yang kesensia kedar atau Islamik yang berlaku. Pras dan tam ke parti kesensia atau Islamik yang berlaku. Baru ini bahawa ikan kijam kilon tidak baik bang biariti. Kata kadai nama bak parti kalah benai yang cincin ke bawah untuk dipat bang jom jala kejogi. Balik umat di balang tu bagaimana? Teng tapi penesok perlu ke kedua dan kedua ke parti kabang kongsan yang pet syaki ngilang. Omdan ulu pria perlu syaki kedua parti dan sudah kedua bang cuma bermaklah lagi bang suruh rumah rutin. Baru yang syukur parti, baru yang syukur kedua, dah jadi syampan, jadi suatu bantai, manu kita kehilangan keberadaan kita parti kecuali. Isok bench pun kedua parti kita kehilangan kimasta, kita syampan, kehilangan kita teplay, kehilangan kita sulit, kehilangan keberadaan kita pilih, nak tak jelang kita perway, nak tak jaga kita perway.
Arajar arpulay nga job yang tikalitiya jonga galong kum ke ECG mo. Dapat po film Hindi beri belajar ni apa kaya tak 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 ter kakiu biang mo. Kabangamut bagong ni galong. Kajingyat lenti kala banday nakaway ke parti sa kaway pa. Kala balong banawi kiwan rung sangi nangi gilik sa way. Hakabakut kajingkili kabangiday bangkili rajong kalong. People siyang naurim hae. Bun ki balaong yang araw ba Dr. Bob la ikop kung ubrew bom ng naurim siyo. Karung kami ikan doon nagka-politics. Ba't ka naurim dyan nga kalong ladangalit siya no ro kada ibang taulat yang nga ban sekri bat ban penmentoy yo pa iba ubang abitma. Alam nga siyong tips ngi kajingero akan doon kay ani tips ngi ba Dr. Pamukhi kaskim zero development zero kadang neem ka justice kababile ya kipai ba kiba pimitma tingas no sarong manong hangni ba ikomrona ila job ya ka election MDC yang kena balada abang abay ya ka dulu jong kibriu kibadan hangni wala bilayara maka MLA mo ngantip balik hijab kadaw galaw ngadam jet kertek bayo ki he kemut bala mo ngidon ki parlok ki bakloy baniya kijak sikenta siteng hagawe kijak ni banlik be meeting kidon ki parlok ki bakloy banlik na kawe kesnom klem da yakut pisa pilan bak kita ki parlok kidon ni di kanihi kedai kemensin kabapelong ya pi kinong job kani kasngi ngam sno sarong ngasno sarong tang namar bala form ka blog unit hare ngasno sarong pat ba lengba kani ka framework ka bangil adon metag sngi kin sala ban sekri khamba ya ki ba jong kanong po constituency ngasno sarong ban ba lingba kani ke sorkar MDA kasurok ungdan kepada ki paus nem kalau itu mo ngam ngamo no tapi ki paus nem klem la belle wan ke sorkar MDA apo ka jingalam jong ke sorkar jong ke parti NPP menta kinong ungdan ki ba wak penher pula remeh longrai kadang orang lomba kasurok kalau bahadu kata-kata ba kibriu kila bani aksiden mencuaru ka bahaga surok tanpa pipin hertan lomba bekau kam level demanda kasni nilayo i komrona kum i presiden bat kum ke MDC ke bapila punjau ngidon kathong na ka MP election lada kipe ya po social media balay daw pra uklan katu haka election arajar katsam kadaw kadai ka social media dimenta hipe ya kaju ka social media kajing kenja jongki kajing nang tuat jongki ro kapaw po social media hi ngimna don kam balik type man laki snom mensua ka kamera ka jongka VVP kinpini ubakren bak kin sapan balok sobrang kabamot kipan pai ke kamera sebadon paiba mo ni ka jimbot breu mentapat ke kamera ke pai tang yu bakren kipan pai su so paiba kadang kolong badan dan mano undat breu su te kataru ngayo kubor na ka social media amdai bat hafta Dr. Bom na ka social media. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time.
okay, take our waves, and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.